اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فارد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحزون، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، ودرست برد العوالم بقرار التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الذي الحق في عالم لطفه الواسع، الذي يقضى بانتشار فضله في القريب والشافع، والرحم الذي لا تنحصر أمره بتعالى، ولا يمل تحقره بكثرة الإعداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجوده الثقلا، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به المكروهين إلا من صلاته فضل الله على هذا يا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويبدأ بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي في ولده وحبه ما أطهر الأكوان بنشر ذكراه المسيح اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فقد على قدرنا الله في ذكر الكريم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكليف والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فالبركة فيضة التسوير في العالم المطلق الكبير أن يكون المشهور بالعين آمين بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بأسلاك الكريمة والقبول وما من سر ظنه إلا وتم عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنكر في قلوبه يتصرف في موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأكدار العزلية بما قدت والحرم من سر هذا النور ما أظهر وأسس فيه من أسس الروح بالأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة لا مرض في عالم الشهادة أشهر مات البشر نور عين الأخبار نور وضع فتعلق همة الراكب هذه الحروف بها يكتب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعمور فإن كانت الأمثلة بالحسن مثال أوصاف ذلك الموصوف تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنها تعرف الكلام من شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما حفظه من أشرف المخلوقين وأعطى الله بفضله من الفضل الذي عم العالمين ومكن رايته في الكون منشورا على الأيام والشهور والسنين داعي تعلقي بهذه الرحمة الكريمة
ولا عزة إلا سميت وصبر عزيما ولا الله القوم المتكلم والسامع ويقولات في شفاعة على النبي الكافي وتوقعان برب ذلك النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام أن يختم ما حركته به الأنامل مما استفاده البحر من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه الذي يحسن الشمائل. وهنا حسن عنه إذا ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، إذا شرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه بهدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية. فاستغنى عن هذا النور المبين أصنبه وبطونا من شرفه من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل الحجر العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فطلقه سر عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمنه عشرها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فعمله برعاية الله كما ورد عنها حملا عقيبا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصليب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المحصونة والقول كله يشبه ويمسي في سرور وابتحال بكل ظهور إشراك هذا الصراط، والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى استنقاذ جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام البركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطامحة مثل الفرائض في ملاكة أشرف البريات وورودهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وأظهر الله في الوجود بحجة التكريم، وبسط في العالم الكامل فائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم
علينا قرب أوان وقع هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأقوال الوجود الإلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على أطوره وجود هذا النور، فانقلب كل زمان يدخل العمود، وغرد العالم المحمود ولعنا الحبيب والسجود.
wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Di tengah-tengah kita ada 4 anak bayi yang sama-sama kita akan berikan namanya. Nama-nama tersebut telah disepakati oleh kedua orang tuanya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innakum tud'aun yawm al-qiyamah bi asma'ikum bi asma'i abaikum wa asmi'u asma'akum." Alhamdulillah, nama-nama tersebut nama yang baik. Pertama, Muhammad Ibrahim bin Agus Hari Hansa. Yang kedua, Yumi Zahra Sabyan binti Kemas Amin. Yang ketiga, Muhammad Azka Al-Kahfi bin Muhammad Firdaus. Dan yang keempat, Shanum Aulia binti Ahmad Al-Awwal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh. Doa kepada Allah, doa kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan kebangsaannya. Alhamdulillah wa dunia soleh wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadhurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdul nikah. روينا أن نأتي بخطبة النكاح مثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا والصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وغسلنا في غسلهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومدنا في مددهم. يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا العقد الشريف وفي هذا الزواج المبارك، ونهدي لهم الفاتحة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسر الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المطهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشك به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاهة ووعد العذاب عليه. فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاه وأوعد العذاب الأليم عليه. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا أنه من الشهوات واقي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن له من العز والكرامة تناكحوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأذكياء. قولوا جميعا بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. قولوا تبنا إلى الله آمنا بالشريعة
دين الإسلام خالف دين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi ibadallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Wa alhamdulillah. Wahai Ahmad Fadilah bin Safarudin, kunikahkan engkau dengan anakku yang bernama Evi Sapitri dengan mas kawin 1 suku emas tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Amin amin amin. وَلَبَّيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ وَلَبَّيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى وعائشة الرضا وَلَبَّيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ الإمام علي كرم الله وجهه وسيدنا فاطمة الزهراء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالصفا عاشت الأرواح عيشا هنيئا فاغنموا صفوها في ظل ليالي بهيا يا لها من ليالي شوق قمرها مضيا قرت العين فيها بالعطايا السنية والقلوب ارتقت معراج يسعود رقيا واطمأنت على تصحيحك معيا حافظ عقلها المعهود في الأولياء تتلو آياتها قولا وفعلا ونيا
وارتقيتم إلى رتبة جليلة عليا في مجال تجلت للنفوس زكية من حدائق معاني طلعت الأحمدية سيد المرسلين أحمد خيار البرية خير داعي دعانا للطريق سويا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wal asatidz wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam rangka memperingati Miladul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-21 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Majlis Raudatul Ilmi di kediaman Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik As-Suri, yang mana pada malam hari ini juga merupakan malam haul yang pertama daripada almarhum Haji Ahmad Taufik As-Suri. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curhan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Masyarul habaib wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana biasa sebelum acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah dan pembacaan manaqib, kami akan mengumumkan beberapa peringatan untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Ahad, malam ke-22 daripada peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Baitur Rahman, tepatnya di Jalan Demang Lebar Daun, masuk Demang Raya atau di depan Istana Gubernur. Dan untuk malam yang kedua, malam Senin, malam ke-23, peringatan Maulid akan diadakan oleh Mas Puro, Majlis Asatidz Peduli Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mestinya di BKB atau Benteng Kudosa dipindahkan ke gedung atau ballroom Tanah Ciro. Kami ulangi, untuk Mas Puro besok malam Senin bertempat di ballroom Taciru yang beralamat di Jalan Lapang Utoyo, arah Kandangkawat atau arah Lumabang. Dan untuk malam Selasa, malam ke-24, peringatan Maulid akan diadakan di Mushola Khilatul Barah, bertempat di lorong sederhana 13 Hulu. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang guru kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Alwi bin Isa Asgab. Yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib Kiai Haji Al-Ustaz Taufik As-Suri. Wa'alaihim falyatafaddal. على النبي محمد صلى على رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati sihat wal 'afiyah. Al-iman wal istiqamah wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abuya Al-Habib Hamid bin Omar Al-Habshi, dan juga Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, dan juga para asatis yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, tetapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya sehingga tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Syukur alhamdulillah, malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiat sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka daripada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan hal yang pertama daripada Sayyidul Walid Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Semoga kita yang berada di sini akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, dan juga bisa berkumpul dengan Sayyidul Walid Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Yang kedua, salawat berserta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Faqir atas nama anak pertama daripada almarhum dan juga mewakili dari segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang telah menyempatkan hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan hal yang pertama daripada Sayyidul Walid Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Dan insyaallah hadirnya antum di sini akan membahagiakan Sayyidul Walid di sana. Semoga kita kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, izinkan Al-Faqir untuk membacakan manaqib singkat daripada Sayyidul Walid Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik Hasnuri lahir di Palembang 9 Februari 1974 Masehi pada hari Sabtu bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1394 Hijriah. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan Kiai Haji Muhammad Hasnuri Royani. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على محمد. Dan hajanya Mas Khadijah, beliau sejak lahir hingga dewasa berdomisili di kampung 14 Selir Palembang. صلوا على محمد. Jamaah Ahmad Taufik diberikan oleh sang ayah setelah beliau berusia 3 tahun, karena sebelumnya beliau terlahir dengan nama Muhammad Rifat. Karena kondisi atau letak rumah yang berada di pinggir anak sungai, Rifat selalu terjatuh ke sungai, maka namanya berganti menjadi Ahmad Taufik. Masa kecil beliau dihabiskan di langgar Darul Muhsinin fi Riyadil Jannah, yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua beliau semasa kecilnya. Beliau selalu mengikuti sang ayah kemanapun, apalagi urusan keagamaan. Sang ayah yang juga seorang guru ngaji selalu memberikan nasihat kepadanya,
Nasihat orang tua yang selalu dikemas dengan canda tersebut menjadikan beliau tumbuh berkembang sebagai sosok begitu yang humoris. Di usia 10 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibu tercinta. Ibu beliau wafat dalam usia 42 tahun. Wafatnya ibu karena menderita sakit hipertensi dan ginjal, sama seperti apa yang dialami beliau saat akhir hayatnya. Pada tahun 2007, ayah beliau Kiai Haji Muhammad Hasnui Royani wafat. Pada masa remaja, diisi dengan hal yang jarang dilakoni anak-anak seusianya. Dengan mengikuti mamanda beliau Masakus Zainal Abidin Aziz, beliau memposisikan sebagai asisten Bilal, yaitu dalam hal memandikan jenazah. Dari masa inilah dimana saat itu keberadaan Bilal yang memandikan jenazah sangat langka. Maka dengan keterampilan dan ilmu beliau sangat memberikan manfaat pada banyak orang. Dan sampai akhir hayatnya pun beliau masih dikenal sebagai Bilal yang memandikan jenazah. Menurut catatan beliau telah memandikan jenazah sampai mencapai 1000 orang lebih. Pendidikan formal beliau yaitu di Madrasah Ibtida Adabiyah 1 Palembang, kemudian dilanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Palembang, lalu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Beliau juga pernah berkuliah di IAIN Raden Fatah Palembang. Walaupun saat memasuki tahun ketiga, beliau tidak lagi meneruskan kuliahnya. Setelah berhenti dari IAIN Raden Fatah Palembang, beliau berangkat ke kota Malang untuk menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Namun, karena keterbatasan biaya dari orang tua saat itu, beliau menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah hanya selama 8 bulan. Sekembalinya dari kota Malang, tidak menyurutkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Bahkan semangatnya semakin besar untuk belajar agama dari para ulama kota Palembang. Adapun menurut pengakuan beliau sendiri bahwa futuh pembuka bagi beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau yang kita kenal dengan sebutan Habib A. Dan adapun guru-guru beliau yang lain adalah Kiai Haji Husin Anam Sumud, Kiai Haji Muhammad Amin Azhar, Kiai Ceming tempat beliau menanyakan tentang perkara agama. Lalu Kiai Kemasaman Zaini Abdul Aziz, atau yang biasa dikenal dengan Muallim Zaini Limaulu. Kemudian Kiai Haji Abdul Majid Tajuddin Satulu. Lalu Kiai Haji Zainal Abidin Nani. Kemudian Kiai Haji Abdullah Zawawi Idham 1 Ilir, Kiai Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid Sungki, dan juga Kiai Haji Ali Umar Tayyib. Kemudian Kiai Haji Abdul Somad 4 Ulu, Kiai Gus Haji Ahmad Syafi'i Yunus, dan yang terakhir Kiai Haji Naiman Qasim. Dan dari para ulama tersebut, ilmu yang dipelajari sangat bermanfaat bagi beliau, sehingga beliau pun dapat berbagi ilmu dengan masyarakat banyak. Pada tanggal 15 Rabiul Awal 1420 Hijriah, beliau membuka majelis ta'lim Rawdatul Ilmi yang alhamdulillah sekarang majelis ta'lim Rawdatul tersebut masih terus berjalan sampai saat ini. Beliau sangat bersemangat dalam berbagi ilmu di majelis ta'lim. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau masih tetap mengajar. Sampai akhir hayat beliau wafat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 November 2019 di usia 45 tahun. Pada hari Kamis pagi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, setelah menderita sakit gagal ginjal selama lebih kurang 2 tahun. Dan jenazah beliau dimakamkan di desa Gelebek dalam Banyuasin sesuai apa yang telah diwasiatkan semasa hidupnya. Semoga manaqib singkat ini dapat memberikan kita hikmah dari kehidupan, karena pesan Buya dulu,
kita hidup pucuk dunia cuman bermain peran, sutradaranya adalah Allah. Kalau kita nak mati, siapa yang pacak nanti ke kita? Mungkin hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati para asatidzah, malaikat yang nanya di kubur, main gitu, tahu apa yang dia omong ke dia? Begitu kita ditanam, begitu manusia ditanam dalam kubur, itu malaikat datang. Ini malaikat mungkar sama nakir. Tergantung amal kita. Kalau kita nak ganteng, nak bagus, amal ibadah kita bagus di sini, di dunia ini. Akhirnya ditanya, begitu dia nanya, kata ini sahabat yang galak lesan ini, dia ngomong ke dia, kamu ini kurang ajar. Dan Nabi Muhammad lagi berdoa, kau sibuk-sibuk dengan ngancok dengan ajar aku lagi itu malaikat itu. Jadi jangan coba-coba gitu nami itu. Malaikat itu luar biasa. Giginya malaikat itu macam gunung Uhud besarnya, mana bentuk rupanya. Kalau dia berbicara itu keluar dari mulutnya itu peti. Itu luar biasa itu malaikat. Ada lagi seorang ulama dikatakan namanya Al-Imam Sibawayh radhiyallahu ta'ala. Mungkin kalau kita belajar bahasa Arab kenal siapa Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini dikatakan oleh ulama anhadul kalimah, anhadul kalimah wa adqalahul jannah kalimah, menyebabkan dia pintar nahu kalimah, wa amatahul kalimah, menyebabkan dia mati karena kalimat nahu juga, menyebabkan dia masuk surga karena kalimat juga. Waktu dia di dalam kubur, dia didatangi oleh malaikat, ditanya. Kata malaikatnya, man rabbuka? Dia menjawab, sebelum aku bertanya, aku tanya dulu sama kau malaikat, man rabbuka ini jawabannya apa dia? Karena Imam Sibawayh itu beliau mengatakan a'rabul ma'arif. Ma'rifat itu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah kalimat Allah, a'rabul ma'arif. Karena beliau memuliakan Allah di dunia, dimuliakan oleh Allah di dunia, dimuliakan oleh Allah di kuburan, dimuliakan oleh Allah di barzakh, dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syiar min masyairil mahabbah, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 malam, bahkan lebih dari 40 malam di masjid-masjid yang lain, di kampung-kampung. Sudah menjadi tradisi kita di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, di alam semesta ini. Kalau sudah lahirnya Rasulullah, masuknya bulan Maulid, mereka semuanya memuji Nabi Muhammad SAW. Mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, hadir majelis Maulid menyebabkan turunnya berkah dari Allah, menyebabkan tertolaknya bala, menyebabkan terhindarnya daripada wabah, dari segala macam penyakit. Bukan artinya kita berani dengan penyakit, akan tetapi dengan hadir di tempat ini, insya Allah penyakit itu cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh ulama, apabila di sebuah tempat, majelis ta'lim, masjid ataupun rumah, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Alhamdulillah, tempat kita ini lagi dikelilingi oleh malaikat. Tapi karena mata kita tertutup dengan hawa,
tertutup dengan nafas, tertutup dengan hubbud dunia, tertutup dengan hal-hal yang menyebabkan kita jauh sehingga kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Dan kita yakini di sekitar kita ini banyak sekali malaikat-malaikat yang hadir menyaksikan tempat kita ini. Ingat, setelah selesai nanti malaikat itu datang melaporkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tadi datang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lam, sedangkan Allah yang Maha tahu hal yang dilakukan oleh makhluknya. Ditanya oleh Allah malaikat tersebut, dari mana engkau wahai para malaikat? Dijawab oleh malaikat, aku dari hadir majelis ta'lim, dari tempat-tempat ilmu, tempat dibacakan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ishadu, saksikan wahai malaikat yang hadir di tempat ini, yang duduk di sini, berkumpul di sini, aku ampuni seluruh dosanya. Ini yang kita harapkan ini. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan dari majelis maulid bukan untuk membaca maulid saja, bukan untuk belajar ilmu saja, tapi yang di sini adalah penyuci dosa kita. Kalau kita nak berzikir, nak bertaubat, nak istighfar, belum tentu bagi diterima oleh Allah. Duduk di tempat ini, kita bawa dosa datang dari itu. Ada yang dosanya sekilo, ada yang dosanya 2 kilo, ada yang mungkin setegak, ada yang 2 tegak, ada yang banyak dosanya. Begitu hadir tempat ini langsung balik ke rumah bersih kalau dosanya. Kemudian malaikat tadi mengatakan, ya Rabbi, ada yang hadir untuk duduk, ada yang hadir untuk tidur, ada yang hadir tak lemah dengan undangan, ada yang hadir tujuan-tujuan yang lain, ada yang hadir dengan tujuan yang tidak benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, yang berkumpul di tempat ini walaupun dengan tujuan yang tidak baik, walaupun dengan tujuan yang bukan tujuan untuk mencari ilmu, tapi karena kita dekat dengan majelis ilmu, berkumpul dengan orang baik, yang kurang digolongkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau ada majelis maulid, ada peringatan, ada majelis ilmu, kumpul, niat kita untuk menyenangkan Nabi Muhammad, niat kita untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masyi yasurru qalban Nabi, tidak ada yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apa yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad? Illa da'wat wa nashril ilmi, kecuali dakwah, ngajarkan ilmu, hadir ke tempat-tempat baik. Ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling sayang kepada umatnya, bukan sayang kepada keluarganya, bukan sayang kepada kerabatnya, bukan sayang kepada sahabatnya, akan tetapi sayang kepada umatnya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul min anfusikum, dari golongan kita, dari bangsa kita, berbahasa dengan bahasa Arab, dari golongan kita manusia, bukan dari golongan makhluk yang lain. Azizun 'alaihi ma 'anittum, melihat kita sulit, melihat kita susah, tidak senang Nabi Muhammad. Jadi melihat kita sedih, melihat kita susah, itu Rasulullah tidak senang. Waktu ayat Al-Quran turun, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, Allah nanti di hari kiamat wahai Nabi Muhammad akan memberikan kamu pemberian yang banyak sampai engkau puas. Dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak. Kalau begitu, la arda wahidun min ummati finnar, satu umat pun di dalam neraka Nabi tidak ridho, Nabi tidak puas. Demi kita, makanya kita berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Cintai Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, sangat mencintai kita, sangat mencintai kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia cinta kepada kita luar biasa cintanya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi, beliau sudah menyebut-nyebut kita. Diceritakan di hadapan sahabatnya, aku kangen kepada mereka yang belum datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku, mereka beriman kepada Allah, padahal mereka tidak ketemu kepada aku. Siapa orang-orang itu? Ya kita ini. Tak pernah kita ketemu Nabi, tak pernah kita ketemu Nabi, mimpi beler jangan.
Orang dulu hadir maulid selama 40 malam. Malam terakhirnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ada di Hadramut namanya Syekh Sultan, ketemu sama Rasulullah. Ya gogotan dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun. Beliau bisa berbicara sama Nabi Muhammad. Ini buahnya mahabbah, buahnya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu hadir majelis taklim bawa wadah yang besar, bukan wadah untuk makan. Bawa hati yang luas, husnudzon kepada yang lain, yang kaum lain lebih. Kita di sini rendah, berharap kepada Nabi Muhammad. Wasitoh kita Nabi Muhammad, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada dua ceramah yang pada sanggino. Anaknya agak serius sedikit ya, habis ini Ustaz Majid yang menjelaskannya. Jadi adil, jika serius, jika ada lucu dikit Ustaz ya. Lemah Ustaz, ini ada ngantuk kalau dibacanya ini. Ya lagi Ustaz Majid bagian yang hibur gitu. Nah ini mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan oleh Allah hamba yang bermanfaat. Kita mati baik, mati bagus. Kita tinggalkan amal-amal kita sampai hari kiamat. Anak keturunan kita jadikan ulama terus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan virus corona cepat diangkat oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen bebas seperti biasa. Sekarang ini pakai masker, sesak nafas gitu. Dengan hingga masker, ada yang masker 3 bulan dan ganti. Atur pulau. Nah, jadi kita pengen yang biasa itu. Kita kata biasa lagi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi negeri kita negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang berkah. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yumatti'na bi masyayikhina, bi asatidatina, bi kubarina, bi masyayikhina. Wa anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzur ilaina bi ainir rahmah wa bi nadratil maghfirah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa. Arsalahu ila kafatil wara basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi a'immatil huda wa masabihid duja alladzi azhaba Allahu anhum ar-rijsa